गोल क्यों नहीं खाई लगे ठंडा को गोल क्यों नहीं खाई लगे Lala. Makan jabai. Contoh aku tu kibal aku tulis je, Morning Star aku tulis je. All the best. All the best. Bisa je. All the best. Oh, good. All the best. All the best. All the best. Okay. Bola ke patu bang lo, setabe nola bang ke sarbom lo, answer se football ke body contact do, lahai do pena jog non bang ke stamina da lo, lahai pena masih football. Asam along adu si captain lo, national player, international player, nasor lang ke manji na dapat sa may itum technology. Pini sport anak kawan si papang panyama nali tum kasa stadium along asal teglongo. Pini arni kosong lo, international at ground ateng si tum fan teglong lo. Penangan lang tum indoor stadium pencenglong, kapre multi-purpose searching zero langkung habe multi-purpose stadium. Lahai ke teglong la pena constituency ting along sa may 10 crores a stadium ki people la song ke Dr. Tuliram rohang bedlang. Alam tum goli sipan si jepai poniglo. चलो बम में देगा Angdung be kalang le hamo bol kene flag nai lo. Angjok lah pun orang he. Lu nak thành long ra lên thì cái con đi mobile cũng chỉ là ra lên Allow to mamang ke prize money lapen trophy. Dhansiri arong along pini VDC first VDC Cup Dhansiri Constituency along pini Dhansiri Owekimi Sport Association atum pen patir pipon pini final lang dengan ele so along ni as a chief guest hisab na chitong duno lapen penangan dak thekponong lo Owekimi so martum pen chenglo khela jula semi mission football funding ke parung pothek lapen ka organizer tum phasami akiro pilo lason ansu se ke paprang ponthegi sport and paprang ponthegi afan ke klem ponthegi afan lasora abang nili alan tum phasami big congratulation alan tuhan pilo lapen thegan sami itum sport ahin ana ke paprang ponthegi afan itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbenglo Autonomous Council lapen kasa president alan likai sami ke matha do jet atok anu long asami sport culture anat mane sport anat tame ke paprang thegi afan lapen mane overall round development kapre ahin that kali same sport anat same anso se rd lang li pipon thega jok se pinier ni kaching thur pon same sport na same thek ponong lo pene jongsi na tum non dak anatok long nangkok long habjanang bong benke difupen helowing son si thekpon long same a feel la ground ta kimisen na son ke thekpon long le memela la penalang tum same association tame non da fill station ta avelang registration ta avelang non prabjin pen kasa tum long alang tum kachuning rido nili kasa president hoy la pen kone secretary hoy fan same chuning rilo la tum criteria teng benong si purite la tum same registration afan kiding pon thegi afan si chuning ripon lo High scorer long ye atau long pi Sidi Sajir FC 10. Arna mahir jume aturadak pen me phun me admin se nilitum
cheng pon nong lo la so first VDC Dhansiri Constituency angkang an ki pathu pon la Dhansiri Owekimi Sports Association thi hek pen dosa team la pen ke VDC chairperson pen ki pati pon mesen me pen ana matur dak pen si chon pon lo la pen ke asabo kadure pine ki kham khe ja pusita pu chubhong a pin pen chingche ka pin pen si pini final anta chun pon lo Kitching si Dhansiri VDC kapaman get chain chunba mikalo sitame ili tum hadak timung rong long batul pendak habjan long bu sami philabang kharaka mimi la pendak mimi desami asila so puthak bang nang tum government fan mane kachari bu government fan mane present government mane pilok chuni di fil mimi da nilihin pen ke government han isi chuniring tung je ladak nili tum han misen Dhansiri angkang phan isi feel lang piponi pula pengeli tum CM sir ake hai Dr. Tulram Rohan langli sports culture lam langli kai ke da langli sports phan kangthur pon phan se langli kai ke da claim pon ber ko claim pon ikbom lang la se alangli nili tum pranga din lana ning kan ke nili tum la so sports association pen nili tum kene seng pon ik elang sinon seng pon det pen nili ning thelo ja ke hai Dr. Tulram Rohan sir langli nili tum phan nang hon pon pen dak Dhansiri constituency phan nili tum phan misen me et pen football field alang din ke chak ta dolo la pen ka ko pachun popusin nilin pen ning the je kebang ji aningkan stame la sunda thak VDC cup bichu jilang ola ke nilihin VDC chairperson li doti ke la so VDC cup ke nili biponik bompo ako nili fit pu hisa nili encouragement pi bompo la so cup bang continuity ke pa dui phan ke